Anya laki din! Husto ka iti day nga imbagam. Saan ta nagkalaysa? Ngam obligasyon mo a suportaran ti anak ta. Mangtad ka kumamot iti sustento ah. Saan ka kumamot nga agsan naaya kasta? Obligasyon mo ti mangtad iti sustento kunak tumat. Alawanan, sumardang kan. Anya laki din aya. Ni, apay nga makaungot ka kasta? Ibagbagak laang matbaldo. Makaparod. Di ko namkit de. Iso makapungtot ka kasta. Ngamin awan maited mo. Gapo iti kinaano ti babaim. Anya? Gapo iti kinaano ti babaim. Nalipata mo nga ada anak mo nga ikam kumay ti sustento. Ay salbag ka kiti nga ama. Irresponsable ka. Ngam arsab ka mo't iti babae. Na? Ay, addan to aldaw mo. Baldo. Anya nga minaya ti parikot mo kinilinay pare. Nasingpa man. Kan kang runaan na. At damo ilangana. Sana niya? Diyak ka mo pare. Basta awanin panagayat ko kan kuana. Anya? Ay na pare. Agpanunot ka kumana imbag. Amo kung nagita agaraw mo. At daman ng chicks mo siguro. Iso akasta ka kinilinay. Si kakit dimot pare. Uwing ko na mo. Ay, basta. Nasingpa nilini ko na manay. Kan balasang anam amam. Awang sabi na. Iso agpanunot ko na imbag pare. Sakbay mo nga ibagabagang awanin panagaya mo keng kuana. Anya? Apa! Nagter ka mo iti day talang ambal daw. Wan tata. Inakman ni Jaile. Nay, rumabi nga magpaili ka pa lang. Wan tata. Ay, mabit man lang maraw. At dala sa ludsudak. Ne, anya day tata. Apay, nagwin naswas kayon, itiin na tiputod mau. Ah, ay nile ni tata. Ay, Juan. Saan siguro nga isutigasat ako nada? Anya, ay nagsayangin bal daw. Nagsingpit ni Linay. Nadiskarte iti biyag kinasingpit. Apay pala ngayon sinam ngay. Ah, kwa. Awan nga minin panagayat ko kan kuha na, tata. Ay, sos, kunam lamanan day tabal daw. Panunutam ti pagsayaatan ti anak yaw. Sana day ta kinaarsab mo iti babae ti pangpangrunam. Anya? Ay, amok ti ugalim. Wagas mo lamanan na kita. Tapno agkiks ka. Anya laki din na ya. Amom, Pipita. Nagpaiduma talaga ti kinapintas nga dakan ka. Kasta ka di, Baldo? Ay na, yaman ako nay. Ay, nasaya at matay may ka. Kailiw ka nga na makita. Iso nga in ka gumaak ti imay. Makita ka lang. Sa anak at talaga nagbidot, anagayat kan ka, Baldo. Agyaman akmat no kasta, Pipita. Sapay la ko ma, tasyak lang ti lalaki iti biyag mo. I promise. Si kalaan ti ay ayatat ita. Inton pika, ken aging gat ingana. Si kalaan tinakarik na ak itinagpaydo mga ayat. Promise. Oh, agyaman akmanan, Pipita. Ala, ibusan tangaroden day to'y drinks ta dito'y bar. Kat, kalpasan na nga eh. Di ka madanagan. I-date ka, honey. Oh, thank you so much, honey, my loves. All I've no regrets. The sun still shines. The sun still shines. Talaga analipata mo ti anak ta, Baldo. Anya? Agasam man. Bulan mo tan tinaglabas, manipot iti naudya ng tudka iti sustento iti anak ta.
Aging ga ita, awan apulos tin inted mo. Dayta ti kanayon mo asong bat kanyak, nagunag asan na ay. Anya lakit din aya. Oray imblock nak iti Facebook, adulat ti makakita iti ipopost mo. Anya? Agase man, proud na proud ka pa nga agpopost iti picture yo, iti babaim iti bitch. Sana all. Ngam, jay anak mo, awan apulos ti maited mo. Hey. Sige lang, aramidam ti kayat mo. Kas iti kanayon ko nga ibaga, addan to aldaw mo. Isumot ti ibagbaga na kadagiti tattao. Nagsina kayo kanaon. Anya? Ay nanana, dayta ti kanayon na nga ibagbaga. Gaputadan sa bali a babae iti biyag na. Anya? Ay una yan. Arsab at talaga iti babae day jay abal daw. Kunam lano gwapo. Ay, no asino pa'y dagiti medyo. Isupay ti babae raw. Anya lakit din aya. Ay, jakman amo no anya klase apa nagpampanunot yadakin ni Baldo nana. Kanayon nang ibaga kanya. Nga awan kanu karbengak nga agriri iti anyaman akayat ng aramidan. Gaputa saan kami matanag kalaysa. Ay, ti awanan bain alalaki. Ala bayam laang balasang ko. Bayam nga aramidan na ti kay kayat na. Agbabawin to. Oh, si kamu gamaray. Anya dahi ta imo mau? Ha? Kwa? Si kamot gayam pare. Tinapaday toy. Ipan ko man ijay daya. Mapan ko man isursur. Barong maibos ijay. Ayun manuti may sa balo, maray. 65 pesos lang man. Hala, ika na nga ro diti talo balo. Ay, nagadon? Wen, ay bagla si daan lagi jay ka anak ka. Aywan ala, mabiit lang nga rod pare. Nasabat ko nga rin nilini di na minsan nga aldaw tata. Napan nagsurso, iti tinapay di daya. Hey, kasi matilinay. Damag ko ngamin nga, wana pulos tititid ni Baldo, sustindo iti anak da. Unay mo tinipari Baldaw. Di man lamasan iti anak na. Hey, masya na yang amin da jay. Kitad na nga rod sa bali, babae iti biyagnan. Anya laki din ayang. Aslasan nagpampanunot man. Ay na, saan akasla? Talaga asaan nagpampanunot, tunay. Masikog ka? Un Baldo, 2 bulan ang tisikog ko. Ay, madandanagan na. Ha? Ne? Apay ko mamadanagan ka? Iyak ngamin amuno kasano nga ibagak iti inak. Mabutengak nga umawag kadakwada iti lugar mi. Nang runa dagiti anak ko. Anya? Anak? Ay, kwa. Pasensya ka kuman, no jak na ibagakan katipod no. Adda anak ko iti lugar mi. Adda da iti poder ti inak. Anya? Sus. Apay, di mo imbaga iti pay ladamo. Kunak man nabalasan ka. Saan, Baldo? Ibagak itan tipod no. Adda 5 anak ko. Iso ang maikainam da ito anak na. Anya? Pasensya ka kuman no italaang ti panangibagakan ka. Mabutengak ngamin idi, taamangan no panawan na. Ay, sus! Oh! Baldo! Mabit lang! Baldo!
Ay na pare. Jak amo no nyat iba itaking ka. Jak amo no masyanak ka no katawaan ka. Ay, una yun ti kastoy pare. Pinalawam ni Linay amay salaang tanak yaw. Nagbabae ka. Ngamdya pala ang 5 ti anak na. Anya laki. Ay. Mariribukan ako no niya ti aramidag pare. Abdaging garay ta pare. San ama balayn asal mo nga amot aramidag. Gaputa inaramid mo. Ay na. Diyak amo kang kaparay. Daytan di maghanap mo iti kinaarsab mo iti babae. Anya? Anya, 5 ti anak na di babae ang isukatam ka ni Linay. Tata. Impagarup ko abalasang. Ngam saan mo't gayam. Naladawan, idin ako na nakanyak nga dali mga anak na. Nga dayi lugar da. Baldoya, dayta, di maganap mo iti kinaarsab mo iti babae. Ay, pinanawam ni Linya may salaang ti anak yaw. Nagbabae ka, nga may tilimapay lang mo ti anak na. Anya, kamutin baldaw. Ay, tata. Hayawan, jak mo ti may bagakitaking ka. Ay, saan ka mabagbagan? Sanay, makakatawa, magking kabal daw. Nagala ka lang, iti batong empok-pok mo, iti ulam. Anya? At dali mga anak na, may kainam tanak yaw. Lumakay ka din na oras, baldaw, nukas talaing. Ay na, nagmayatibiyag mo ide, adda ka pa iti din na nilina. Marsam kanto, mga minuti babay. Anya nga ita, ganapom ti bunga ti arami mo. Mariribukan na kiti kastoy a sitwasyon, Pipita. Anyat kayat mo asawan. No idi pa ila ko mga min, kat imbagamon nga dali mga anak mo, sana kumakastoy ita. Ngam na ko nang mat kanya, ngay ayatan na. Kan nag-promise ka pa'y, nga anyaman dagiti mapasamak, kat siyaklat tati ayatan kan ipatag mo. Ay, Anyat kayat mo asawan? Agbabawi kan, gaputan na amwam nga dali mga anak ko. Diya ka mo, Pipita. Mariribukan na katalaga ka. Ay, alakit din. Ikanak iti 3,000 ta aramatek ama pa nagpa-check up. Anya? Ne. Nagdakal mo tan. Ay sos, di ka nagreklamo. No dayjay aleni, kat agtal-tal na laang nga uray saan ka nagsustento. Ibahin mo ako. No. Idarum ka, no saan ka nagsustento itang balin nga anak ta. Anya laki din pare. Dandan hindi ka pa nailasin ka po iti lang Kas ka mo ilangan agtawan iti 50. Sigurado. Nung makita na ka ni Linay, katawaan na kagapo iti lang Kan ka po matlaang iti kinarasab mo iti babae. Si kakit di mo't pare? Nalagamat nga'y gagaad mo itang tagtrabaho niya. Para iti inam nga ubing asup-suportaram. Ay, mawan nga rod pare. No sa anak mo't ngamin nga aggunay, idarumnak ni Pipita. Anya? Uwan pare, dahi tati ka na yun na nga ipagbaga kanyak. Isong agan ano sa klatan nga agtrab-trabaho. Agtrabaho akiti inal daw. Sakit no maminsan. Inak pa'y makikumboy iti rabi At dalaang maiyawat ko kan ko ana. Ay, una yan pare. San akasta tibiyag mo iti ni? Idi nilini ti kadindinam. Ungaya, kumusta mo tanti puto mo kanilini? Mangmangtid ka karim langit isustinto. Saan nga rod pare? Iso akasta unay abain ko kan ko ana. Una yun pare balda. Intarayam ti obligasyon mo kan ko ana. Sa ita,
Maobliga kang agtrabaho para kadagiti saan mo mo't apinutot. Anya laki, di mo time aya. Anya? Kasta aya? Wan. Katno iso ti agwarwaras ada magditi barangay tayo ita. Ay, na yan abaldo. Ganaban na ita, ti bunga ti aramid na. Ayun agbabawi itan ngam naladawon ti amin. Masabat kung tulaang, katawaak iti kastaunay. Kinaarsab na iti babae, nakabirok lang aron iti 5 ti anak na. Day tangarawd, kinababairo na, nakabirok iti pagrigatan na. Nagsapa ka batin baldaw. Naggapwam. Nanay. Kaslawan turturog mo Awan na talaga tata. Napuyatak nga rod. Napanak nagtrabaho iti restaurant in San Dave. Diyan 24 hours sa panganan na iyaili. Anya? Agtrab-trabaho ka itan iti panganan? No choice nga rod tata. Ay, na yun arigat mon baldaw. Awan nga rod. Nga manyangay, anos laang Agawidak, tayo naklamaturog iti 2 nga oras. Inak tumanan ni Jabangkag. Inak purusin ti bunga dagiti mulak. Kalpasan na, agrubo atak manan. Mapanak tumanan ni restaurant ti kasinsin ko. Ay naapaw. Iti kasta pa nagtrabaho, kasla kurang pa ngay pakan mo ka nagiti 5 asyuman mo. Day ta, ti pag nakmambal daw. Salbag ka kay day. Kita man day talangam, kas kalasumbing agbibig. Dito'y daga. Anya laki din na yan. Ay na, apaw! Kudak laki din o sino alakay ala at di masabat ko. Si kamad gayang baldo. Ay, una yan na pananguyaw mo kanyak. Ay, kwa? Saan kamot nga uyawan? Ibagbagak lang ti pudno. Na yan, day taalangam. Kasla kamotan agtawon iti 50, iti kasta nga itsuraam. Anya? Agasa man. Pudno ka, day tinadamag ko. Nga adda ka no 5 nga anak na, di nangisukatam kanya. Intarayam ti obligasyon mo iti anak ta, sa ita. Agpakpakaama ka kadagdi saan mo mataputot. Nagmayat man day ta nga aramid ti maysa nga ama. Maysa nga irresponsable nga ama. Lene. Ngam ala itultuloy mo ta. Taamangan no idarum na ka, ti babae anang isukatam kanya. No saan mo atakdaran, ti obligasyon mo kankwana. Anya? Kinaarsab mo iti babae, dahi talangaro tinaganap mo. Kinapudno na pare, kaya't kunti sumuko. Anya? Sumuko nga ibagbagamay. Mababae na kadagiti tao. Dahi tatipudno. Nanguro na kinilene. Nasabat ko iti na minsan. Nakuna na akasla kano nagtawan iti 50 iti langak. Pudno mo ngamin pare. Saanin ang mailimod dahi ta? Kita ang ngamin dahi turaang. Kasla kalasumbi, apo manag na dita kalasada, aldaw rabi Oray man, no sinaay mo amin na sinaay ita pare, nalpasal ti amin. No kung asubyam ni Lini, imposible no kaya nakabay. Day tangarod kat pare. Kaya't ko teg-sublikin ni Lini. Ang amok adin akon kayat. Kalpasan ti inararamid ko kadakwada iti anak may. Hinaarsab mo iti babae, pare. Dayta tinagtungpalam. Iso akatawaan na kanilin Ay, jak amaw, nanyat ibagaking ka, pare. Iso nga makaamo ka man lagay. Bastag nakam kan. Anya laki din ay, pare. Bueno, papagayam.
ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.